January ni somni le pathum kumsang ni somni le pali ania voin hi Israelin do ni zale pakwana anita ani kan video thir tu le ngai thatu jongjong te atop thlenga milo thir sakle thok turin kan ngen chewa Israel le Palestinian Hamas ho yindona chungchanga thil thleng lian tak tak mai chithuma ma chulama chuan tuntuma hian kan beng han chhiphot mai tang ama sabera chuan indo tran ani tranga voin thlenga Israel sipai IDF te chet chiat na le chet sual na lian per chu nimin khan indona muala antong ta ani Israel sipai te an chet sual na chungchang report kan mu thai china report ma saber tu chu Pakistan media Sama TV ania October ni saria Hamas sauten Israel ramchunga tranga anruk chuale tun thlenga an hren be mek ta chu chan chuak turin IDF sipai ta chuan operation hanneya mase he operation a hian lo chamna le chiat na lian tak mai antok ta ani Sama TV hian report anpek jeldan chuan Israeli Defense Force IDF ta chuan indona hlom le in ka ton na lian tham tak mai Southern Gaza Hamas hotelaka antong ta he indona hlom tak mai a hian khriat thaijina Israel sipai nunna chanjat hi som pakhat antling toni tin an reporta Israel sipai dang ta hi building chim nuaya anlatang meka engzat nge nunna chan hi omang ti khriat mai thai anilawani antibok hetianga Israel sipai tan chiat na le chet sual na lian tak mai hanto chan hi chiangpong takin sama hian anpong jar lawa mase Palestinian Red Crescent Society chuan nimin khan Yunisa Palestinian Red Crescent Society headquarters chu Israel sipai ta chuan ron tarkatin building hi ral thuam om khau pui mangin anron kapa bom tam tak anron kapluta hetianga Israel sipai ten anron tarkat ber hi building a achongli na ania heti lai mek hian thil thleng rol pakhat om boka silai manga in ka ton na le Israel ron ten baipuan thak na chu athleng jui boka Palestinian Red Crescent Society chuan Palestine mi Gaza Strip chunga munhim lo takaom ta chu an him na tur jok ngai tuin helai huna hian kan throi khoma chung internally displaced people munhim lama kan thiar chua mi pui ta chu Israelin baipuiron thak na tur tu ber anita danang taka kanen kolna hnuayom mek Palestinian mi pui poi soilo engemaw zatin hliam hantor phatani anti UN Humanitarian Agency OCHA chuan report anpek danin Gaza chim lampang Southern City muntam taka in ka na hachuaka Israel sipai ta chuan Hamas ho command center thren khat ta chu lak tumin beipui hi anon thlakani antiboka ti chuan Gaza Stripa Israel sipai tale Palestinian Hamas ho te indona lian tham taka akal chhongmup mupna hian Israel sipai ta chu ancha sualta ani tichuan voin chun dar som pakhat vela The Times of Israelin update anei dan chuan IDF ta chuan thuchua an siam danin nimina Southern Gaza Stripa indona hmuna puak thai thil na tak mai puak awangin helai hmuna building pahni chu atlu sapta heng building chimta pahni chung le pon lampanga hian Israel sipai ta chu tam tak anoma building chimcham bernia IDF 10 han report dan chuan anteng pakhat chu operation anei mek lai hian RPG mangin Hamas hoten anron kapa RPG hapuarwal chia hian bom kam ningai hriat pakhat chu thokna tak mai hapuak thut mai boka tichuan building hi achim juita confirm thaichin report ma sabera chuan Israel sipai som ten nunna anchan phatani tin an report ani hechena thleng chungchang hi update thar aumzui ta jela voin chun dar som pani vel khan The Times of Israel chuan update anon neileta heta hian IDF spokesman Real Admiral Daniel Hagari chuan nimina Central Gaza Israel sipai ten chiat na antole chet sual na lian tham tak mai han nei ta ka hian Israel sipai nunna chan jongjong chu an vain mi somni le pakhat ani tin aron puang chiang ta ani IDF thu puang tu Rear Admiral Daniel Hagari hian asoi zeldan chuan helai area metar zaruk belchung vela hian Israel sipai ta chuan Hamas ho structure chikrang trang le Hamas ho site an mun ma ta chu ti chia in operation anaya
Israel sipai ta chuan Gaza border cheng Israel khwale tuite anin tele an mun ma te himzoka siam ani thaina turin helai huna hian buffer zone siam an tumani tichuan Israel sipai ten operation anei mek lai hian nimin tlai lampang chonhudar li vela khan Hamas firfiak pol terrorist ho ta chuan RPG mangin an teng chu anron kap ta thut maya nasatakin apuak zuya hemi nuloka hian building chunga hian bom thokna tak mai apuak zuile ta tichuan building hi bom puak awang hian atlu sapta hetianga thilathlen mek lai hian kan sipai tamber ta chu building chung le akot zol tual zol vela hian anum meka bom puak awanga building pahni chim hian achim nan ta ka wangin sipai zinga tamtakin liam hantuara Israel sipai somni le pakhatin nunna anchan phata bok ani Daniel Hagari hian asoi jaldan chuan bompu dan le inachim dan hi amma tranga uluk taka ruam manna lawam sania alan thu asoi lang boka building chung le ache vela hian rapua bom engemozat anlo phum ruwa chung rapua bom ta chuan in zomna annai vek boka arwalin hapuak ta tichuan Hamas hote hian Israel sipai te omna bulloka teng RPG manga hanron ka hian RPG puak ngor hian bom phum ruk ta chu ati puak zuita tichuan helai hmuna building lian tak tak mai pahni chu atlu sapta ani heiwang hian ati ratrangin Israel sipai te anlo kal huna he building hiti chima Israel sipai te nunna tam tak lakna turatana Hamas hoten uluk taka anlo plan lok ani anrin thu asoi lang boka IDF thupuang tu hian tuna hian investigation kalpui mekania achan le wang chiangkwang tak chu report thai thuai ani kanbei sayani ati Israel sipai ten voile khata chiatnan to thutawang hian Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan tu kinjing hi liamna tak min thlen tu anita he chiatna thlenga wanga Israel sipai somni pakhat nunna chanta ta hi Israel chuan poyati tak jata kan thin lung hi an mangai an chung ko te kianga aum rengani tin torpuina thu asoya heibaka hian Israel indona le Israel malam hun chu hei hian chiang takin hatilanga Israel hian kan thil tum jongjong hian azawaya hlotinna kan nei malo chu kan beizel hatul zia hatilanga chutini lo chuan Israel hi engtikamo atu chengai donani atibok tichuan tun thlenga rindan bera chuan Hamas ho thangkama Israel sipai somni le pakhat ten voile khata nunna anchan ta thut maya hethil thleng hian Israel pumpui chu natakin ahmongta ani Israelin hetianga chetsulna lian tham tak mai hanneya anril ru hanat mek lai hian Pakistan media Sama TV chuan report an pek danin Israel sipai ta hian Gaza Strip hian thalidon mai Palestinian Hamas ho te runin indona ankal puitoa mase indo trantiratanga voin thleng hian Israel sipai te hian Palestinian Hamas most official anti Hamas ho tulu tak tak te pakhat ma thale man anla nei lowa commander thren khat te an thatti mai lo chu Israel hian Hamas ho te laka hian an hroi tu te jongjong ne na met tura operation an nei hi lo chamna bak anla nei lowa ral thum kenglo mipui tam tak te thi nai ro chu an thlen tir ta ni tin an puang zui ani hetianga battlefield lampanga Israel sipai te an chet sualna le chet chiat na lian tham takin ramchung mun trang afan kolvel mek lai hian Israel sarkar chunga in mu mo na atheng chau meka Israel media deharat chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu pai thak du tu mitam tak Israel sarkar chunga hian hanum tani atia tichuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu dodal zonga ama paithatur hian no confidence motion chu putlu anita mase Benjamin Netanyahu le a sarkar hi paithatur chuan vote somruk le pakhat anma mowa tichuan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le a sarkar rin tok lo na motion chu soi ho ania tichuan vote mangin buk ani zui tabok ani no confidence motion pulut tu hi Israela Labour Party te ania he motion a hian Israel sarkar hanpu na ber chu October nisaria Hamas hoten Israel ramchunga tanga mitam tak an hruai chuata jinga mi za somthum le paruk tu na
Hamas hoten an la hren mek chan chuak tur hian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le a sarkar chu a hlo chamani tin han puwa tichuan sarkarin tok lo na motion hi soi ho ni in vote manga buk anita nena changtur hian soita kangin vote somruk le pakhat an mamoa mase no confidence motion thlop tu hi somruk le pakhat an tlin tak lo wangin he motion hi a hlo chamta Israel sarkar dinglai chu akal chunjom zeldona mase Israela far right minister Itamar Ben-Gvir chuan Gaza in dauna anasat danang zelin lem changtu te anpung chaumek zela Hamas hotele Gaza thlop tu kil tinatrangin pressure na tak mai chu nasatakin apung chauboka hetianga rilru intendar zonga Israel hi awmzui zelani chuan indona top huna Israel sarkar chu atlu chengai donani ati hetianga Israel le Palestine Hamas hote indona le hemi na angong thilthren khatate Israel politician te inkara in hirngong na le in muthiam lo na awm chaumek lai hian Voin Khan Diharet chuan report anpek danin Israel hi European Union lakatrangin shrek na sanction machon mai thaidin muna ading mekani antia European Union Foreign Minister Joseph Borrell chuan Palestinian statehood anti Palestinian te anram luat china anmania rowin rel tura dikna chanvo han nei chu Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hian pompui thailowa adau dal zonga achasui zelani chuan European Union hian hemi chungchang soiho na hun hi kan nei dona Israel laka rek na kalpui thut thai din muna kanding rang toni ati heti lai hian European Union Foreign Minister ten Brussels khopuya conference sanaya Jordanian Foreign Minister Yeman Safadi chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu hian rampani te chungchanga thutluk na asiam chu andau dala Palestine ho nuai bawa Israel din tharna timaila New Israel lam hoya hankal tak zelawang hian andem thu asoi chok bok ani The Guardian chuan report an pek danin German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan European Union Foreign Minister Conference a hian soi chokin hein donale in nek boiton na hi ti top na turata na thaber chu rampani chungchanga an harsat na te chinfel ma sakphot hi ania chu chau chu a solution a chinfel na kong hom chun chu ni ati the Haarettin report an pek chunjom dan chuan Israelin Hamas holaka in do apon huwa khan Israel mi sangkhat jani chungjatin Hamas hote kuta nunna anchan toa Hamas ho tharum thona wang hian Israel mi sangthum jathum chuangin liam antur to bok ani heti lai hian Palestinian Hamas ho control Palestinian Health Ministry chuan report anpek danin Israelin Hamas laka indawa pon huwa nunna chan Palestinian mi puizinga singni sanga zakwa somni le panga anum toa tichuan Hamas le Palestinian Islamic Jihad tachuan Israel sipaile civilian Israel khwale tuinilo ramdang mi te potelin anthren be mek tachu miza somni pakwa ayatam hania heng mi te hi thitole tuna nungdamalo mek te anni tin han report bok Benjamin Netanyahu kai ruai Israel sarkar chu aboi ta hlemaya hein dona wang hian nunna chan hantam tol lea Israel sipai somni le pakhat lain nimin maya arwalin nunna anchan thuta heibaka hian sarkarin tok lo na motion putlu ania tlang zolo ma sela hei hi Israel sarkar tan chuan mingchiat na lian tak ani boka heibaka hian European Union lampangin anlaka hrek na kalpui turin vau khan na anpemek boka hetianga harsat na Israelin atomek lai hian US Secretary of State Antony Blinken chuan mi tu tepo mi malpo ni sela Hamas hone na in kung kai na in zom na nei reng laka hrek na US chuan akal puido na ni ti an lo puang ve mek thunga in do na kalmek in khovela harsat na nasataka athen mek lain he harsat na tipun lun tu le ramdang te na takle zawzo ka ngong tir tu Iran in a thop Yemen ramchunga Houthis rebels ho telaka strike na in bei puithak na anei nun le to boka heta hian Houthis rebels ho te mun ma engemazat chu ti chiat ani thu anpong jarbok heti lai hian Arabic tronga chanchin thar puan chuana lian tak mai
Al Arabi Al Jadid chuan report an pek danin Palestine Hamas hota chuan in dona ti top na turatana rotna an thlan chu Israelin alo hnol towa herotna hian Palestine Hamas hotele Islamic Jihad Group 10 mitang an thren mek ta chu an zawain an chhovekanga mase Israel hian Gaza Strip pumpui tang hian Israel sipai zongjong ta chu an hnuk dok vek turani ti ania mase hei hi Israel chuan alo hnol towa mase Israel sarkar hian mun sang atangin norna na tak mai ato mek awangin inka haina awam theina turin rotna asiam veleta mase hei hi Hamas lam hian chanlet na anla nei lawani antia hemi chungchanga hian The Times of Israelin report an pek dan chuan Israel sarkar chuan inka hai ceasefire agreement hi an nei theina turin Qatari le Egyptian mediator santi in biakrem na thoktu te hnena rotna an theluta Israel military an sipai zongjong te chuan Hamas holaka offensive an kalpui mek chu arei lo bera thani chung an chol sananga ti chuan Palestine firfiak pol Hamas le Islamic Jihad hote hian mi an khren an la chua kimlo za somthum le paruk te chu an zawain an ron chua fai vek turani tin an phut ve thungbok ani mase Hamas hote hian an thil phut demand chu chiang takin halang toa Israel sipai te hian Gaza Stripa baipuan thak na hi top sanin Gaza Strip atang hian anin hnuk dok vek ani chuan mitang an khren zongjong te an chuang ti kha ania mase Hamas ho demand hi Israelin tuna rotna thar asiama hian alang thlengchi alawa indona top hlen na lam chu a hoi lawani antibok The Times of Israel hian hemichung chang voina update anaya hian Israel sarkar chuan Hamas hoin an rotna hi an pom nge an pom lauti hi an ngai chang me kani antia hebaka hian Gaza Stripa main population center anti Gaza Strip chunga mipui bitna mun bik ta chu rotna hi Hamas hoten an pomani chuan anin hnudo sandona Palestine mipui Gaza marlam panga ronin thiar chuak tura anti mitam tak ta chu Gaza Strip chimlam panga hian anlet le anrem ti don bok ani masa Israel hian pom thailo chin anei thunga Hamas hote hian Palestinian security prisoner ta chu mi sangruk zat ania chung mi ta chu an vaya chua vek turin an phut ve thunga hei hi Israel chuan rem hati don lawani ti an pongzara hei baka hian in dona azawaya topsan hal vek turin Hamas hoten demand an siampo Israel chuan an pom lawani ti an pong boka inka haina thuthlung hanai na tura tuna rodna thar an siam bak hi Israel chuan apom lawani ti an pongzar boka mase Palestine Hamas hote hian herotna thar khi tunthleng chuan an la changlet lo ani media trend khat ta chuan report an pek danin Israelin arotna hi Hamas hote hian an pom han ring lawa Israel po hian inka haina ceasefire agreement hi thleng tak tak turin han du wang ni lowin khovel mit mua thiam an channa turatana he thil hi an ti nia an rin thu an soi ve boka achan chu khovel ramsang thrangle European Union lakatang tein pressure na tak tak mai Israel hian adong meka ramchunga politician te lakatangin Israel sarkar dinglai chuan harsat na hanai boka wangin heng zongjong laka in hli kiana tur hian Israel chuan Hamas hoten an pomlo tur inka hairot na hi an siama an ngai bok ani damchung nun hi kumtam taka belchai chuan damchung hun hi trangkai taka man apoi mojoka thadder na hi mu thailo sual nung rang chu ania ithin lungin diknia hriat chu tingeila mase soisel na itok don ti hrebokang che dikna hlena loman mulo hi diklo taka hremna pumpel ain athanom jok ani